di Soekarno-Hatta, Bandara Udara Internasional Jakarta di Tangerang. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan, dimohon untuk menghubungi petugas darat kami di bagian pindah pesawat. Mohon berhati-hati saat membuka tempat penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh dan pastikan barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal atau tertukar. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Terima kasih telah terbang bersama Citylink Indonesia, maskapai berhemat terbaik di Indonesia versi Skytrax. Ladies and gentlemen, welcome to Soekarno-Hatta, the International Airport of Jakarta in Tangerang. Please remain seated until we have reached our parking position and the fasten seatbelt sign itself. Passengers with flight connection are requested to consult our ground staff at the transport service desk. Please be careful when opening the overhead compartment and ensure your belongings are not left behind. It has been a pleasure to serve you and we hope to see you again soon. Thank you for flying Citylink Indonesia, Indonesia's best low-cost airline by Skytrax. Karena hujan, baju basah sudah dijemur tak kering-kering. Para penumpang selamat berpisah. Terima kasih telah terbang bersama Citylink.